No panilai hi riru thiang hlim hun lai ania ba se hem he cheno pangkum so mi Mary Belle tan chuan tualtha chu infiam na ang chau ani Mary Belle hi kum sang kha zakwa somnga pasaria Newcastle England bia chunga ram re thei tak Scott su ta alo pianga Scott ut chu ami cheng ti an re thei ema wangin tu mai po chu an dam kho chhuana tur ngai to in an beina sa hleya anu hi Betty Belle ania do chizwar ni in zungol ve ani bok kum som pasari ani in Mary hi ashing ani Mary padik tak hi shat ani lova Billy Belle hi apadik tak angai ania zungol ve ani baka rukruk thu boy wanga man ani Mary Belle hian no pangin anu le patelak achanga anchan vaw ngai sakna le mangai na adung ngai lova anu chu ano chizur awangin arol baw fauchin Mary chu an chung te emo an chan nai vai te kota an hnu chia mai china chu mai ne lovin anu Betty Belle hian Mary chu voi tam tha atum china Mary sen laiin sleeping pills chu chithum mum ang mai na pechin Betty Belle hian multiple personality disorder anei nia soi ani boka chum khat po Mary chu in chong ni na tukver achang athlak thla hial ani Betty hian Mary chu kumnga ani achang ano chizur na ati luina in atil tir fau china aklai ne na mi pat mei chat na hoizonga in ngai sakna tinom tak tak Mary hian a hum fau chin bok achur chhuana ina zirlo em wangpo aniang Mary chu no pangdang te aina ti moin ain fiam du dan te chu arap thlakin arowa thei hleya no pangdang ti boya chinge me mai buka chum khat chu a chian te nen me cheno pang pakhat chu angonga an reka Mary chu lo du tho falin no pang chu bo betin tho theilawa siam tumin arek tang hek maya an rual uten pochen lo se chu arek hlum hialang police ne na report ma se balak na tak tak lovin atham ralta ani Meini somni panga sangkha zakwa somruk paria tania in sakna athok tu te chuanan na thona chuan thil rapthlak tak an huta tlat mai Martin Brown kumlimi tak sate takte nuna nei to lau ti sha tak in rau san to alo let reng chu an muwa autopsy result a chuan tualtha na lam hoi nu ma ataksa a umlova tura in shaina evidence la a heklau Martin Brown chu to swal to wanga thi anga an puang ta ringot mai ani thudik chu me chenau pang pakhat poi soilo tak melpu Mary Belle chawina sia Martin Brown chu ama tha ani mewa Martin chu mi pa no pang mai alania Mary na ngonga are khan pressure pek nat angai lo awangin are hlumna hnu ma alang lo alo nia me chenau pang dang te chu nautelem manga inkhualtelem laiin Mary Belle chu tualthattu anita Mei chu nuwa Martin Brown tha ani dong khan Mary khan Martin chu in rau san to a infiam turina shwaya Martin chuan thu oi takin azuya lo chan turla ane heklo Mary chuan chhuata mutirin Martin ngonga chuan amira ashok chu ati nom saktur thuwa shila ti chuan arek hlum zuita ani no pangchu anri ru la thang chho zel turani awangle anri ru ala puitin lo awangin achang chuan an thil ti chu thil swal ani le ni lo an she thiam lo fauchin ma se Mary chuan en kim she thiam vek ani Martin thi achangani ni nuwa chuan Martin ching tu nu Julie Richardson chu vatlo in Martin muturakal ani thuwa soya Julie chuan Martin chu athi thu ashil chuan Mary chuan Martin chu kuanga amulai amu chak zia chu ashil tamaya Mary chuan atwal tha chu midang shatir adu wang ani che kang chu achung te baka achian ti chu Martin a tha thu chu ashila ma se tu mai na thu soi chuan oi saklo thani nuwa chuan Mary le achian normal bel ti chu naw omna hmuna ludru in an swa samcham maya lekhazia kan hut chia telboka an lekha hut chia chuan thiana inziaka tual ka thata kalau let le bokang ma se hei po hi van dwai thak takin police lam chuan infiam na mai maya ngain an ngoi bopui le ta ani July ni somthum pakhat sangkha zakwa somruk paria da lo thlen chuan Mary le achian no norma de chuan mi panau pang kumthum leka upa Brian Ho chu pona a infiam lai shwai shangin Scott su drama wasteland a chuan shwain an reklum vele ta a himi chuma hi chuan Mary chuan re hlum mai chu adu tok talo chian foi phurtu ani wangte po ani ma na Brian taksa a chuan serial killer ten anti chin danin a hming bul empty chu bakte siam mangin akera Brian ser chu atan chhum boka Brian kwang an zon lai chuan police te chuan mei chenau pangan bu zin tak Brian kwang en pa alung oi mel takanui ver lai chuan hu fu ta hlob mai police te chuan an rin phak lo le an be sei phak lo tak chuan rin angai don ta he mei chenau pang hi tualthattu ani theyang em ti chu Norma chuan an thil ti chu abuanga ma se Mary chuan mi panau pang pakhatin Brian
chu ati buai lai a hmuh thu in ala chang ve fana mase police te chuan naupang mai ani awangin topsan mai an tumbik lo brain taksa a empty injek chu atira en norma I hming bul zia masak a hnuwa Mary hming bul empty a thlak ang tak mai horop chuan an mirin helte panhi chu atin zon veo mai si ani ti chuan an rin hlel na nem het turin Mary chuan brain ti buai tu mi pano pang pakhat chuan bakchi a ken thu chu asoya police te khan khatwal thina khan bakchi manga brain taksa a hnu ma hnu chia ani ti an puang zar lova police te rin hlel na chu ama chuan anem heta ani Mary chu ain soi okta su mai baka apu mi pano pangkha tualtha na thlen lai khan airport a umdai ani ex-FBI profiler Candice DeLong chuan no pang tualtha thau hi atlang puitling angin an sul hnu an thup tiam lem lova puitling ngai tuana fingle vervek takan pu ve lem lo atia norma chuan an tualtha dan chu police te hena chuan a puang fight a veka tualtha na chu Mary ti vek ani thule kuthak na anei velo thu chu asoya Mary ero ol samtaka in puana tum lem lo hleya court thu bua in rel na chuan Martina nu Julie Richardson chu a umvea a soidan chuan Mary chuan zammel pu apulova anuia alama court chunga umvete chu suite te dilina hoisang hleya heme chenau panghyang kanun ati chia hi oi harsa kalatia ama awangin nu tani alo thlen apyangin ka cardon ve tur chu ka chan ta zia maidon chu ani ati norma chu chwa zalen ania Mary ero chuan norma chu engkima apu fai veka mase police lam chuan an oi saklem lo hle ti chuan Mary chu mi panhi tha thu bai or tir niin dam chung lung in tang turati anita ani mase akumala no pan ema wangin judge chuan alo puitin hunangai to chatle turin order ati chwaka ti chuan kumsom panhi nu kumsom hi pathumani in chwa zalen ania ming thar pe kanita ani dam chung tang tur kumsom panhi chau lung in atang chu Martin le Brian chung te chuan an tur thiam lo hleya jela athi thleng hun mangse ti chu an duhthu samani a chwa nu hian reporter de chuan Mary le anu omna chu an chui chwaka bed sheet a an lu tuam chungin an cheina hmun chu an chwa san ngal ta chuk chukani mei ni somni panga sangkha zakwa somriat pali Martin Brown tha ani achanga kumsom parukna a chia fanu ashinga Mary le afanu hi afanu kumsom pariat atlin thleng chau ven himna hnuaya anom theya nima sila mei ni somni pakhat sangni pathum khan Mary chuan high court a mania in rel bol theina le damchunga afanu ven himna hnuaya om theina hena achangta hlau mai chuta chin chu sarkar achanga khwale tui ven him ngai ven himna soina atan Mary Belle order ti man alone ta ani sangni pakwa atumel amhunia report ania chute chin chu Mary chanchin le om na chin shat ani talaw thilpoi tak le hwatum tak pakhat chu Mary poi khoina amu phur tulian tak anu Betty Belle afanu hlo umle swala ka hum tu turin tha atumte hur herna konga ti luina amani fanu nur luitu kha engwanga dam chunga jela tang velo nge ani ti hi